Masak kuah asam keung dan sambal hijau. Jadi cerita jiwa yang kalung ko berak hawa ku kuah angke sore asam keung ko pegawai adik fona ke hai ku pajur ku kuah merah tabi-tabi. Yang bunuh nalung blong ke sore 42 ne bak muke mam nyata tagu asam keung ke sore bu yang baru mahana hana mangak kuah menyuntuk asam keung. Nalung blong ke rawen bacuk dan udang untuk singa sebab idanya kan tamekan ha ida pusing ke titik uroh hai teman-teman. Untuk pikasi ya teman-teman kalau tak pusing kalau tak bo asam tak bagi dua je untuk tak curah dah. Pikasi ya hai teman-teman kuah asam keung ke sore kan tak pakai lada bacuk mai long monyo kuah asam keung lain hana long pakai lada teman-teman. Long magun hai teman-teman long raya long pakai kunyit pulang kuah asam keung kuah mera masa Aceh menang kecuali kuah lemak kah hana raya dah pakai kunyit. Untuk ungkapkan kunyit ipoh hani lah teman-teman yang kuah-kuah laga ajuhi roku monyo kuah-kuah mesefu bacuk pudar hi warna kah hana tak selera ku teman-teman. Karak putus asa bunuh kuah hawa ku kuah ke sore asam keung pakai bolimeng bermasam long galak aku kuah bermasam bolimeng monyo kuah asam keung baik jai tak ada buah asam. Jadi karap ju kuah-kuah hari bang kutubi luar bang ku alam boleh mengkah. Hai teman-teman boleh meng bayi boleh meng yang na. Hana kalang-kalang awal sebab biasa boleh meng yang sabe-sabe na boy. Hana musim-musim boleh meng di na boh sabe-sabe. Hai mana boh sihnya cuma bak ubi-ubi tak kake daripada hana lain daripada putus asa dah teman-teman ku awal tu kuah. Ke sore asam keung ke ada ubeno ke dapak je ambil beno ke banyak teman dapak je krut yang pak lang freezer hai teman-teman wak rana lagi long kan monyo on kru on pula on sikit pulut on tumurunya lang freezer long kubah sebab hai dapat pak sihat ngam karat namagun dah tak apa lagi on krut je kah nak sabe makaji tak ku jawab pasal roku monyo ku kalang got on krut ku bloju boleh bacu alu kurah baru ku kubah lang freezer teman-teman yang belum-belum ni itu hanya ku habis masalahnya tak ceroh jung ke sebelah halnya lanjut lan dah pegal sampai jo baru molong wak nyangka punya tagung kuah asam keung yang benar sampai jo sang punya sampai jo memang cocok dengan kuah asam keung punya sampai merah sang kurang memang kembali lagi ke selera masing-masing ke teman-teman. Yang punya kuah lemak baru cocok mandung sambai menurut lu punya kuah lemak ke sambai jo sambai terasi le yang berat mangak punya kuah lemak sambai merah yang mandung miluk punya urat kuah lemak ada yang sambai jo pikarak masak awak nyan hai hana hijau tak sih karena dia tak pakai tomat merah kan tomat hijau ke berlakunya kuning-kuning bacuk sambai jo ala yang penting rasa je teman-teman kenang kuah asam keung sek berat mangak kajak lah teman-teman berkuah apa jo boleh lu.